Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft preživljavanja sa Cookie Masterom. Danas igramo New World. Znači ovaj sam svijet malo već igrao. Imam malu farmu i kuću. I danas sam planirao da si malo ovaca navatam. Pa ćemo to da upravo i upravimo. Evo ovo je moja kuća. Nije nešto posebno, ali dobra je. Ovo što čujete, to je malo zvuk moga ventilatora, pošto imam ogroman ventilator u kući, što, i evo ga, izraslo je. Pa hajde da napravimo jednu sjekiru. Mislim da mi se taman, imam vamo 13 metala, super. Imam 2 štapa, to će biti dosta. Idemo ovako. Ne, što me zezaš? Ova muzika što čujete, to je o Minecraft igrici, to ću ja sada isključiti. Samo da sjekira se završi i evo ga. I idemo Options, Music i evo ga, Music off, done, back to game. FPS mi je malo slabiji, ali vidite da raste, inače FPS mi je oko 60. Hajde da ja počurim malo, raspričala sam se sad. Tek sam se probudio, pa malo sam još nerazbuđen. Nema riječi za to. I evo prvo ga stava. Ovo dobro sječe. Danas ćemo ovacama hvatati, pitati se vjerojatno zašto, pa zašto će mi ova sva stabla. Pa za ogradu. Prvo bi ogradu trebali napravimo. Znači neće biti puno ovaca, možda nekih 5, 6. Inače ovaj sam Minecraft, kao što sam već i rekao, igrao sam. Jako dugo sam tražio ovako mjesto. Pošto svuda gdje sam došao nigdje nije bilo ničega. Ni ovaca, ni konja, a ovdje ima i konja, i ovaca, i svinjica, i patkica, i pasa. Sve što mi je potrebno imamo ovdje. Ovo nisam primijetio, idemo. Još mi jedno stalo i da ispičemo. Nadam se da ću dobiti koje malo draglo da ga mogu zasaditi. Hajde pa daj mi jednu malo slatko. Jel to izgleda da ja nisam niđe ni jedan? O, 2 imam. Super. Ajde, ne. Dobro je, će sve to. Sam ja to pokupio? Nisam. Evo i mrak pada. Ali na svu sreću sada, ovdje ih ima. Bome dovoljno. Na sreću su imam krevet. Pa imamo i jabuku jednu, super. Hajde da ovo drvce tu zasadimo, jedno tu. Jedno tu, jedno tu, jedno tu i evo neka jedno tu bude. I ljudi, sada idemo prespavati, pa ćemo onda nastaviti izgradnju, ne moram ni vrata ni zatvoriti i evo ga. Sada da prespavamo noć, pa u rano jutro ovčice. Prvo što trebamo je
ovih 33 ovog vod pretvoriti u, mislim da će biti više od jednoga steka, da hoće. Biće bome dovoljno stabla, drveta. 2 steka imam, to je super. Šta ćemo izbaciti, to je kamen, ćemo izbaciti i ovu zemlju, nećemo izbaciti, zapravo spacit ćemo. Ovo, nemamo gdje sad. Hajde pa nešto ispražimo. Ajde, to nek ide tu, to nek ide tu. Imamo ovoga aerona. Neki on ide tu, nek ovo staklo ide tu. Ne znam, ova zemlja nek ostane. Ajde, ovako ćemo. Ovaj kramp ne valja više. Zamijenimo sa zemljom. I ajde da krećemo. Sada bi trebali napravimo štapića. Evo nek bude 20. Treba će nam dosta za ogradu. Mislim da će i jedan stek da bude dovoljan. Ajde da još to znam. Sad nisam siguran kako se ograda pravi, ali mislim da je to. Evo ga. Da se ograda ovako pravi. Ovo su vrata, super. Ajde više! Da, kako se ograda pravi? Ja sad imam problem pošto ne znam kakvu ogradu da napravim. Vrata sam napravio. A ništa. Hajde da vidimo. Ništa ljudi, žao mi je, ogradu ne znam napraviti, pa ćemo da zemlju bacimo van i imamo vid. Pa ćemo da privučemo nekakve životinjice. Ej, ne znam ljudi iskreno kako da, morat ću pogledati na YouTube klipove. Inače Minecraft nisam nikad puno bolje igrati. I sad pošto vidimo da su youtuberi snimaju Minecraft, pa rekao hajde i ja. I otkrio sam da je igrica dosta zabavna, što je ono tamo. Ako ne.
Vidite ovo ljudi, ako hoću da pripotovim, ne možemo. Treba mi vidjeti, gdje su ovčice, ovdje ih je bilo prije puno. S čime bi svinjicu mogli da pripotomimo? Mogla ne stoji mene to svinje, eno ih. Ovo je inače zbilja prekrasan svijet. Sam odabrao hajde da i ovo odmah pokupim ovcu. Odi mala, vidi. Evo, jedan pas je pravo ubio jednu crnu ovcu. Ali ne zamjeram. Crna ovca Gregor. Ovdje sam prepreke našao. Inače ne smijete odmah uteći od njih, jer ovce neće pohvatati. Inače jako su glupe životinje. Da sad to tako kažem. Odite. U jednoj od sljedećih epizoda pogledat ću na YouTube kako napraviti sedlo za konja, pa ćemo pripitomiti jednog od konja. Inače, jako lijepo izgledaju u Minecraftu iz životinje. Ovo se mjesto odabrao upravo zbog ove planine, pa su mi sve rude na dohvat ruke. Inače se vjerojatno pitate zašto nemam facecam, pa zbog toga što snimam u Frapsu, a u Frapsu ne možete imati facecam. Odi, jeste znali čorave. A Mirror's Action mi jako igricu smrdao, tako da u jednom od drugih klipova ćemo imati ovaj facecam, sam pazite očice da ne upadnete tamo. Odi, a šta si ti zaostala, glupačo? Sam ja tu pročuo zombija neki. Ne u bašću! Odi. Pravo, sad ste moje. Pobjegnete, he? Ne! Glupa ovco. Hodi, vidi imam ranu, imam papu, bravo. Hodi. Te šutnem. Ješ tamo. I evo parohovci smo uhvatili. Ops.
Planirao sam ih ograditi, ali sam napravio malu stalju. Ne. Hajde, noć pada, glupačo. Mislim da tam krampić. Napraću i mali štagalj. Ona jedna je vještica i jedan pauk. O ne, čujem iz zombije bolje bježati. Hajde otići. Sada vas bijem. Haj, bjež. Gdje mi onaj sav? Ljudi, završit će mi epizodu sa bijenjem zombija. Odnosno, bijenjem sa zombijima. Bježi tamo, dosadni. Evo ga, učiće moj dosadni baš. Gdje se čuješ? Idemo bježati u kuću. Mislim da sada možemo. I ljudi, doviđenja, vidimo se drugi put. Share, subscribe, like i doviđenja. Vidimo se u sljedećoj epizodi preživljavanja.